أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا آمنت بالله صدق الله العظيم. Jana alar Allah menen koşup Allah'a hiç kimdi şerik kılışpaydı. Allah haram kılgan candı öldürüşpeydi. Hiçbir sebepsiz jana zina kılışpaydı. Kim mına uşul günölerini kılsa al cazasını kıyamet günü köröt. Cazasına azabına jolugat. Kıyamet günü alarga azap ese kılıp köböйтү berilет. Jana al jerde alar tübөлүккө kor болгон абалда kalışat. Al эми kim toba kılsa, iman keltirse, жақсы амалдарды kılsa, mına uşulargıdın Allah Taalam jamanlıklarını жақсылыктарга özgörtüp beret, almaştırıp beret. Allah Taala Allah keçirimdүү, öte merimdүү boruker. Jana kim toba kılsa, жақсы amal kılsa, albatta al çın ihlası menen Allah'a kaytat, Allah'a toba kıluvçu bolat. Bu Al-Furqan suresinin 68, 69, 70, 71. ayatları. Biz ötken sabaklarda Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın dostlarının sıfatlarını aytıp atkanbız. Bunun teması İbadur Rahman bolgon. Oşoları aytıp gelip bugünkü günde dagın oşonun ulandısını baratабыз. Birinci ayatta وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ degen ayattan başlap atабыз. Allah Taala'ga hiç kimdi şerik kılışpaydı. Allah Taala'ga hiç kimdi şerik kılışpaydı. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Jana Allah Taala'm haram kılgan nafsты öldürbeydi. Bir gana hak jol menen, sebep menen gana öldüröt. وَلَا يَزْنُونَ Jana alar zina kılışpaydı. Kim uşulardı kılışsa yalqa asama kılgan günösünün cazasını tartat deydi. Buga çeyingi sıfatlarında Allah Subhanahu wa Taala özünün dostlarının icabi sıfatlarını aytkan. Bul icabi sıfatlar degen alardın ahlakı kanday bolot, kanday amaldar atkarışat, oşolordu aytkanbız. Alar kişikpeyil bolot, alar uruşa ketpeyt, tabazu bolot, keçeleri namaz okuşat, israf kılışpayt, bakıldı kılışpayt da büt bardığı bul icabi sıfatlar. Ularda adam balası özünü alış gerek. Oşol sıfatlar menen ar bir adam sıfattalış gerek. Bu Allah'ın dostlarının birinci sıfatları. Bugünkü وَالَّذ۪ينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللّٰه'dan başlayıp azır okuyan ayetler bunlar sıfat-ı selbiye de aytıladi. Sıfat-ı adamiye. Bunlardan sak boluş gerek. Bunlardan saktanış gerek. Bir var Allah Taala'nın hükmünü atkaruu. İkincisi Allah'ın hükmü bolat. Buraganda kılba degen hükümler bolat. Bunu nahi deydi. Amr ve nahi. Amr'da atkarabız buyruktu. Nahini Allah Taala kılba degen neselerden tıyı salıngan, neselerden özü tıyabız. Bu ayetlerden başlar Allah Subhanahu wa Taala musulmandardın mınday günölerden sak bolgonga çakırıp atat. Negizinen bu ayet kafirlarga düşkön, müşriklerge düşkön. Müşrikler Arap, Peygamberimiz doğrundagı müşrik Araplarda uşul 3 günö öte köp bolgon. Birincisi şirk, ikincisi adam öldürүү, üçüncüsü zina kılуу. Ana uşul günö öte köp bolgonduktan Allah Subhanahu wa Taala alarga özgöçe ayet düşürgön. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ Jana alar Allah'ın dostları, musulmanlar hiç kaçan Allah'a hiç kimde şerik kılbaydı degen. Şirk bul en çoğun günah.
Dünyadagi eng çoğun günah bu şirk. Andan keyingi ikinci günah bu adam öldürü. Andan keyingi üçüncü günah bu zina kılуу. Şirk kılgan adam bu Allah Taalaga kılgan kılmışkeri bolot. Allah Taala özü jaratsa, seni жалгыз jaratsa, Allah Taalаны unutup Allah'a şerik koşup koyu bu çoğun günah. Allah'a bolgon bu ne bolot? Kılmış. Allah'a bolgon senin çoğun bu kılmışın günah. İkinci çoğun günah bu insaniyetke bolgon günah. Adam öldürü. Adam öldürü bu insaniyetke bolgon, adam balasına bolgon çoğun kılmış bolup eseptilet. Üçüncüsü zina. Bu hakikatta adam balasının abroyuna şek keltiriyor. Adamdın namusuna diyor. Onun için Allah Subhanahu wa Taala 3 çoğun günü eskerdi. Al Allah'ın dostları mına uşul 3 çoğun günödön dagın sak bolot, alыс bolot dep atat. Vellezine la yad'una ma'allahi ilahan ahardan şirk deyip atat. Şirk negisinden 3 türlü bolat. Şirk fi zat, şirk fi sifat, şirk fil ibada. Allah'ın dostları uşul şirktin 3 türünden alыс bolat. Şirk fi zat degeni Allah Taala'nın zatında şerik kılуу. Allah'a okşogon da Kuday bar dep düşünүү bu şirk fi zat. Al-iyazu billah. Eng çoğun günahlardan birisi. Dünyada Allah Taala жалгыз, anın şeriki yok. Kul huvallahu ahad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Alemi müşrikin Arap, macusiler ular şirk fi zat kılışkan. Mesela macusilerde iki Kuday var deydi. Bir жақшылықтың Kudayı, bir жамандықтың Kudayı. Biz Müslümanlar biriyle Kudayı. Жақшылықты dağın, жамандықта bergen, biz yaratkan bir gana Allah Subhanahu wa Taala var deydi. Demek macusiler, oşondoyle otko sıyıngandar, oşondoyle butka sıyıngandar, bular övünçü şirk zat kılışat. Demek Allah Taala zatında anın şeriki yok. Al жалгыз, japadan жалгыз, anın zatıga okşogon hiçbir mahluk yok. Eğer Allah'a okşayan mahluk var der zatında bir şerik kılsın, al-iyazu billah, bu şirk fi zat olacak. İkincisi şirk fi sifat. Şirk fi sifat degeni oşol sıfatta Allah Taala'ga tanıdık olan sıfatı Allah Taala'nın dengeline şeyin mahluk sıfatlasak anda şirk fi sifat olacak. Eğer de mahlukta özgöçe sıfat verir, Allah Taala'ma özgöçe sıfat verse, bunda şirk olmaz. Bir sıfatlar olur, al müşteraka olur. Benzemenin Allah'ın ortasında olduğunun sıfatlar olur. Al uçurda o sıfatı Allah'a kanday koldansun, kanday derecede. O şondoy dengelde, derecede, bendege de koldansun, anda sen şirk fi sıfat. Allah Taala'nın sıfatında Allah Taala'ga bir ödü şerik kılgan olacak bilesin. Misalı Allah Subhanahu wa Taala'nın ilk sıfatı Kur'an'da aytılır. İnnehu huves-semi'ul basir. İnnehu huves-semi'ul basir. Allah Taala semi basir. Uğuçu körücü degan sıfatı var. Oşondoyle bendeni de sıfatı var. Fecealnahu semi'an basira. Kur'an'da aytılır. Fecealnahu semi'an basira. İnsanı biz yaratkanbız, alın uğuçu kılıp, körücü kılıp da var. Semi, basir, iki sıfat. Biroq bu sıfat Allah'a da kollanılır, Allah Subhanahu wa Taala bendege de kollanılır. Allah Taala'nın özü Kur'an'da kollanılır. Oşondoyle tawwab. Tawba degen söz, tawba. Tawwab degen köp tawba kılуу degen söz. Bendege de kollanılır, Allah'a da kollanılır. Bendeni de tawwab dep aytılır. Köp tawba kılууchu Allah Taala'ga da aytılır. İza jaa nasrullah vel fath ve ra'aytan nas yedhulun fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbika vestagfirhu innehu kana tawwaba. Demek bir sıfatlar var. Bu sıfatlar Allah Taala'ga da kollanır, bendege de kollanır. Buna şurada biz mahlukun sıfatını Allah'ın sıfatlarıyla ispatlasak, Allah'dan hiçbir kelip besleyen, oşondoy dengeli ispatlasak, anda biz şirk fi zat sıfat kılgan boloruz. Eğer ökövünün derecesini öz orduna koysak, anda şirk fi sıfat bolboyt turganda. Misalı Allah Taala uğa görüyor. Allah'ın uğusu görüsü bendelik siyahtı emez. Biz közge muhtajыбыз, uğa muhtajыбыз. Biz muhtajыбыз çektengenbiz. Allah Taala ne deydi? Ve asirru qawlakum aw ijharu bih. İnnehu alimun bi zatis sudur. Ve asirru qawlakum aw ijharu bih. Akırın söylегülе, je bakırgıla,
İnnehu alimun bizatis sudur. Al жүрөгүңөрдөгү дагы баардык нерсени билип турат. Демек, Аллах Субханаху ва Тааlanın билүүсү, көрүүсү бүт баарын камтып алат. Дүйнөдөгү ушул убакытта эмне болуп атат, канча адам сүйлөп атат, анын баарыны канча махлук сүйлөп атат, эмне кылып атат, бүт баарыны контролдо билип туручу зат Аллах Таала. Бенденики андай эмес. Бенде азыр көрөсүн, эртең көрбөй калышың мүмкүн. Азыр ушул жерде көрөсүн, арттагын көрө албайсың. Азыр угасың, тиги бөлмөдө эмне болуп атат, укпайсың. Чектелген. Эгерде ошол ар бир махлуктун сыпатыны өз ордуна коюп, Алланын деңгээлиге чейин жеткизбесе, анда бул сыпат жайыз. Бирок адамды дагы Алла кандай угуп турат десең, Алла көргөндөй көрүп турат десек, анда биз ширк кылган болобуз. Ширк фис сифат. Алланын сыпатында башканы бирөөдү Аллага шерик кылып кошуп койгон болобуз. Демек, гайыпты илимини Аллах билет. Баарын көрүп туручу Аллах, баарын билип туручу Аллах, баарын угуп туручу Аллах. Анда эч бир махлук жок. Эгер ким Аллах Субханаху ва Тааlanın сыпатыны бендеге таандык кылып 100% Алладай деген болсо, анда кайра айтам, ал адам эмне кылган болот? Ширк физ зат кылган болот. Демек, валлазина ла ядуна мааллах дегенден билинет, Аллахтын достору, алар Аллах Тааlanın затында дагы, Алланын сыпатында дагы Аллага эч кимди шерик кылбайт. Экинчи түрү эмне болду? Ширк фис сифат. Үчүнчүсү ширк фил ибадат. Ибадатта, ибадат кылууда, бирөөгө сыйынууда Алла Таалага шерик кылуу. Аль-язу биллах. Өзү ибадат бир гана Аллага таандык. Ошол жараткан зат, биз ошого гана сажда кылабыз, ошого гана сыйынабыз. Башка эч кимге сажда кылбайбыз, эч кимге сыйынбайбыз. Бирок, эгерде кимдир бирөө адашып, билбестен Аллага сыйынгандай кылып бирөөгө сажда кылса, кабырга сажда кылса, мүрзөгө сажда кылса, адамга сажда кылса, бутка барып сажда кылса, буттун астына барып, ташка барса, даракка барса, башка нерселерге барып, махлуктарга барып сажда кылып, сыйынып ибадат кылса, анда бул адам ширк фил ибада кылган болот деп келет. Ал ибадатта Алла Таалага башканы кошту, шерик кылды. Аллах Таала буну жакшы көрбөйт. Ширк фил ибадат деген түшүнүңөрбү? Алла Таалага ибадат кылууда башка бирөөдү шерик кылуу. Ибадатка таандык бир гана Аллах Субханаху ва Таала. Биздин саждабыз, биздин рукуубуз, биздин дуаларыбыз, тилегибиз, каалообуз, кыялыбыз бүт бардыгын ишке ашырган ким? Бир гана Аллах Субханаху ва Таала. Ошон үчүн биз бир гана Аллага сыйынабыз, башка эч кимге сыйынбайбыз. Эгер ким Кудайды таштап коюп, же Кудай менен кошо барып буттарга сыйынса, же адамга сыйынса, же башка бир махлукка сыйынса, анда ал адам ширк фил ибадат кылган болот деп эсептелет. Аль-язу биллах, Аллах Таалам сактасын. Демек, валлазина ла ядуна мааллахи илахан ахар. Алар Алла менен башка эч кимге, Аллага эч кимди шерик кылбайт деген сөздөн билинди. Ал чыныгы мусулмандар Алла Таалага шерик кылбайт, затында дагы, сыпатында дагы, ошондой эле несинде ибадатта дагы Аллага эч кимди шерик кылбайт деген маани чыгат. Андан кийин балдар дагы бир амал бар. Бул ширк сагир дейт. Al-mufzi ila şirkil kebir. Kişinekey şirk bolot, bul çoğun şirke jetilip alып barat. Jetkizip koyot. Allah öz saktasın, bul dagı şirk. Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ar-riya'u şirkul asgar degen. Ar-riya şirkul asgar. Riya bul kişinekey şirk degen. İbadat kılganda koca körsün, birөө körsün dep kılgan bolsoň, bul riya bolot. Muna uşunu dagın hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirk degen. Sen kılgan ibadatыңды Allah üçün kılgan joksun. Allah'dan başka üçün kıldın. Oşon üçün bul dagın şirke kirip kalat degen. Oşonduktan kebir uçurlar bolot. Şirk fi zat, şirk fi ibadat, şirk fi sıfat bolboyt. Bирок ушундай амал болот. Ал амал муфзи ila şirk. Şirkке жеткизип кое турган амалдар болуп калат. Алар рия мисалы. Мундан да сак болуш керек. Ошон үчүн Алла Таалам валлазина ла ядуна мааллахи илахан ахар. Алар Алла менен кошо Аллага эч кимди шерик кылбайт. Ибадатта, сыпатында, затында, ихласында. Түшүнүктүүбү? Эми ширк аябай чоң күнөө. Алла Таалам ширкти кечирбейт. Ширктен башка бардык күнөөлөр кечирет. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи.
Şirk ушундай чоң күнөө. Аллах Таалам şirkti keçirбейт. Şirkten başka günölөрдү kimге kalasa keçiret деген. Ошондуктан Кур'ан-ы Керимде бүт барына баштан аяк Кур'ан-ы Керим таухид, таухид, таухид. Таухид, рисалат, ахират. Ар дайым таухидке чакырат. Аллахнын жалгыздыгына чакырат. Бул аятта дагы Аллахнын досторунун сыпаттарын айтып атат. Алар валлазина ла ядуна ма'аллах илахан ахар. Алар Алла менен кошо башкаларга сыйынбайт. Башкаларга ибадат кылбайт. Алланын затында, сыпатында жана ибадатта Аллага эч кимди шерик кылбайт деди. Андан кийинки күнү вала яхтулуна нафсаллати харрамаллах илля бил хак. Алла Таалам харам кылган жанды, инсанды өлтүрбөйт. Жанды өлтүрбөйт илля бил хак, хак жолу менен. Бир себеби менен гана өлтүрүшү мүмкүн, болбосо жөндөн жөн эле башка бир жандыкты өлтүрбөйт деди. Биринчи күнөө ширк болду. Ширктен кийинки эле эң чоң күнөө дүйнөдө балдар адам өлтүрүү. İslam dini adam öldürgöndü en çoğun günü деп tanıgan. Bugün kebir adamlar, musulmandardı jamandayt, musulmandar adam öldüröt dep musulmandar jamanatты kılıp atat. Alar İslamdan kabары жок, İslam düşmandары boluşu mümkün. İslamdın Kur'an-ı Kerim'di, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini okusaňar, en adamdın aburoyun, nafsını saktagan din, adamды saktagan din uşul İslam dini gana. Şirkten kiyingi en çoğun günü İslam dininde. Bul neken? Adam öldürü. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ. Alar Allah haram kılgan adamdardı öldürüşbeyt. İlla bil hak. Bir gana aksı menen. Sebebi menen bolsa bolat, bolsa sebepsiz kan tökbeyt, adam öldürбейт deydi. İslam dini hiç kaçan adam öldürgönü çakırbayt. Adam öldürgön arı tursun. Adam öldürgөнгө sebep болгонго да уруксат бербейт. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim bir adamga nisfu kalima, jarım söz aytıp adam öldürüştüğüne sebep bolgon bolsa, kutiba fi vajhihi annahu anın peşinesi жазылат дейт. Ага жазылып коюлат, ma'yusu min rahmatillah. Aisa min rahmatillah. Allah'ın rahmatından alыс болду деп жазып коюлат. Öldürgön жок. Uqtul деген söz arap tilinde öldür деген söz. Uq dedi. Nisfu kalima, jarım söz. Öldür деген жок. Деп эле койду. Oşol sözü üçün Allah subhanahu wa taala ne kılat deydi. Allah'ın rahmatından alыс boldu, ümitini üzüp деп жазып koyat deydi. İslam'da Allah insanın kadir barkı uşunçalık jogoru, başka андай din tappaysaňar tuğanlar. Oşonun üçün İslam dini hiç kaçan adamdı öldürgөнгө çakırbayt. Adamdı canın, aburoyun, nafsın saktagan çınıgı taza din, bul bizim İslam dinimiz. Mına o jerde de Allah Taala ayttat: "Ve la yaqtuluna nafsallati harramallah illa bil hak." Allah haram kılgan adamlar öldürüşbeyt illa bil hak, hak jolu menen. Hak jolu menen degeni kebir uçurlarda öldürgөнгө toora kep kalat. Misalı kısas. Biri öldürüp saldı. Hiçbir sebepsiz öldürüp sagan bolsa, anda kısas bolat. Kısas dagın bu şariattın hükümü. Oşodan öç alуу üçün tigini dagın ölüm cezasına tartabız. Bu bir süret bolat. Ekinci süret murtat bolup kalışı mümkün. Murtat bolgon uçurda dagın kebir uçurlarda anda öldürgөнгө toora kelet. Üçüncü süreti misalı zina kıldı muhsin adam. Ayalı bar adam zina kılgan bolsa şariatta oşol jamanаттан saktaniş üçün ana dagın öldürgөнгө уруксат берет. Bирок bul kaçan? Bul balдар bayagындай adam жекеше кылбайт бул амалдарды. Bul sottun çeçimi menen, kazının çeçimi menen çeçim çıkarılgandan keyin gana bola turgan nesiler. Kıskası ayatdagı illa bil hak degeni adamdardı bir sebep menen bolsa ölüm cazasına tartat, bolboson İslam dininde hiç kaçan hiç bir adamды öldürgөнгө уруксат бербейт. Musulmandı dagın, kafiri dagın. Ve la yaqtuluna nafs. Nafs degen insan degen jok. Nafs degenden bilindi. Ar bir canı var insan nerse. Ar bir canı var nerseni jöndön jön öldürgөнгө уруксат берилбейт. Al musulman bolsun, kafir bolsun, al it bolsun, mışık bolsun, başka canlık bolsun, ne olsa öldürgөнгө уруксат берилбейт. Mutlakan. Albatta janivarlardı eki gana süretde öldürgөнгө уруксат berilet. Bilip algıla. Eki gana süretde. Birincisi celbül manfaa. İkincisi daf'ul madarra. Celbül manfaa degeni payda üçün. Paydalanуу maksatında janivarlardı öldürse olur.
Misалы койду соёсуң. Койдун этин жейсин. Senin paydana. Malın etini jeysin, жылкынын etini jeysin. Бул не болду? Senin paydana. Пайдаң үчүн ошону бисмилла деп союп жесең болот адал. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق дегенде mutlak nafsa бул да кирет. Ne oldu? Özüңдүн пайдаң үчүн өлтүрсөң болот. Бисмилла деп союп жедиң, бул халал саңа. Шарият уруксат берет. Жебейсин, ичпейсин, жөн эле ойноп атасың аны. Союп ойноп атасың, атып ойноп атасың, уруксат берилбейт. Уга чыктың, уга чыгып, ошол кийикти же коёнду атып алдың, бисмилла деп союп жеймин деп этини. Халал. Жөн эле атканга чыгып алып, жөн атып ойнодуң, жебейсин, ойноп атасың. Нажайыз чоң күнөө. Сен бир гана өзүңдүн пайдаң үчүн гана кыласың. Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytқан, жаага баягы мишен кылып, жаны бар нерсени, тоокту, мышыкты коюп атпагыла деген. Атпагыла деген. Ал Аллахтын бир махлугу, ага өлтүргөнгө укугуң жок. Өлтүргөн биринчи учуру пайдага, өзүңө пайда керек болсо, ошо пайдалануу максатында гана аларды союп жесең болот. Болбосо жөн эле союп таштап койдуң, эч ким жебейт, жерде калды, ылайда калды, бул чоң күнөө. Же өлүп калды өзүнө өзү эле, бул чоң күнөө. Аттың тересин алам дедиң. Болот, пайдалануу үчүн аттың. Жөн эле аты салдың, калып кетти, болбойт. Биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү дафул мадарра. Жамандыктан сактаныш үчүн, зыяндан сактаныш үчүн. Бул учурда дагы башка бир жандыкты өлтүрсө болот. Мисалы бир ит бар. Сага келип зыян берет. Койлоруң жеп кетет, чөжөң жеп кетет, уртап кетет, башка кылат. Же мышык бар дейлик, чөжөлөрү жеп коет, тоогуң жеп коет. Анда ошол жамандыгынан сактаныш үчүн аны өлтүрсөң болот. Дафул мадарра. Жамандык кылбаса, пайдасы да жок болсо, жөндөн жөн эле аны атып, союп таштаганга акың жок. Шарият ага уруксат бербейт. Ошондуктан вала яктулуна нафсаллати харрамаллах дегенден нафс деген сөздөн билинет. Ал мутлак жан. Жан бар инсан да болушу мүмкүн, ал жаны бар хайванат болушу да мүмкүн. Вала яктулуна нафсаллати харрамаллах илля бил хак. Алар Аллах харам кылган жандыкты өлтүрүшпөйт. Илля бил хак, хак жолу менен. Bir sebep менен гана өлтүрөт, себеп болбосо жөндөн жөн эле аларды өлтүрбөйт деген аят. Анан үчүнчү чоң күнөө вала язнун. Алар зына кылбайт. Арабтарда жахилият доорунда мына ушул 3 күнөө аябай чоң көп болгон. Биринчиси ширк, алар бутка сыйынышкан. Экинчиси адам өлтүрүү, кабила болуп, уруу болуп алып эле уруша берген. Алла Таала мушуну айтты. Үчүнчүсү зына. Зына дагы аябай көп болгон. Жахилият доорунда, азыр деле кафирларда, Алла сактасын, мусулмандарда көп болуп атат. Зына бул эң чоң күнөө. Адам өлтүргөндөн кийинки эле чоң күнөө зына болуп эсептелет. Кур'ан-ы Керимде Алла Таала "Вала тaqrabu zina. Innahu kana fahisha." Innahu kana fahisha. Вала taqrabu zina деген. Зына кылба деген жери жок. Зынага жакындабагыла. Бул аябай ифлас иш. Аябай уяттуу иш деген Алла Субхана ва Таала. Ошондуктан шариятыбыз ар дайым нике кылганга чакырат. Зынаны жоготуунун жолу нике. Кафирлар ар дайым не кылат? Зынаны көбөйткөнгө аракет кылат. Мусулман, ислам дини зынаны жоюунун жолу бул никелешүү. Нике менен адам баласы өзүнүн урпагын сактап калат. Наслын сактап калат. Ошол адамдын наслын сактап кала турган нерсе бул мына ушул никелешүү. Ошондуктан шариятыбыз ар дайым никени жеңил кылгыла дейт. Канчалык нике жеңил болсо, ошончолук зына азаят. Канчалык никени кыйындаштырсак, тойду өтө кымбат кылып салсак, махырды кымбат кылып салсак, ошончолук зына көп болот. Зына көп болот. Ошон үчүн шариятыбызда никени жеңил кылгыла, эки тараф разы болсо эле не кылгыла, кызга жуш келсе бергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Хадисте келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я ма'шарас шабаб, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Ya ma'şaras şabab, ey жаш балдар, бойго жеткен балдар, кимдин колуңардан келсе, не кылгыла? Нике кылгыла деген. Демек,
Zinadan toktotуп калуунун жолу бул никелешүү. Нике аркылуу адам баласы өзүнүн нафсын да сактайт, урпагын да сактайт, зынадан дагы алыс болот. Демек Алла Таалам вала язнун дегенде билинди, алар зына кылышпайт деди. Демек мусулман адам зына кылбайт, ал адам нике кылат. Нике аркылуу өзүнүн нафсын сактайт, өзүнүн аброюн сактайт, үй бүлөсүн сактайт. Аяттын аягында ва май яфал залика ялqa асама. Ким эми ушул өткөн күнөөлөрдү кылса, ширк кылды, адам өлтүрдү, жандыктарды өлтүрдү, зына кылды. Шулар кылган болсо, ялqa асама. Ялqa асама дегени бул ошол кылган күнөөсүнүн жазасына жолугат. Асама исим, күнөө деген сөз. Ал ошо кылган күнөөсүнүн жазасын Алланын астында алат. Жазага тартылат деген сөз. Экинчи бир манасы асам бул вади фи жаханнам. Жаханнамдагы бир вади дейт. Ва май яфал залика ялqa асама дегени ким ушул күнөөлөрдү кылган болсо, ал кыямат күнү асам деген чукурда, асам деген азапта кор болот. Ошол жерде түбөлүккө калат дейт. Алиязубилла. Эки тафсири бар, экөөсү тең уламалар, муфассириндер айткан. Демек, бул аяттан билинди, 68-ci аяттан билинди, Аллахтын достору эмне кылат экен? Мына ушундай иштерден алыс болот. Не иштер экен? Биринчиси Аллага эч кимди шерик кылбайт, затында, сыпатында, ибадатта, жана Алла харам кылган жанды өлтүрбөйт. Инсан болсун, жаныбар болсун, мусулман кафирдин эч бир айырмасы жок. Илля бил хак вала язнун. Үчүнчүсү зына кылбайт. Ким ушул иштерди кылган болсо, ялqa асама, ал кыямат күнү күнөөсүнүн жазасын тартат dedi. Кыямат күнү аларга азаптар эсе-эсе кылып көбөйтүп берет. Канча көбөйтүп берет, Аллах Таала өзү билет. Ва яхлуду фихи мухана. Жана ошол жаханнамда кор болгон абалында калат. Мухан кор болгон абалында калат дейт. Юзааф лахул азабу яумал кыяма дегенден уламалар айтат, бул азап кафирларга болот дейт. Кафирларга болот. Себеби эсе-эсе болгон азап, көбөйтүп берилген азап кафирларга гана болот, мусулмандарга болбойт. Мусулмандарга не күнөө кылган болсо, ошо күнөөнүн жазасы болот. Бир күнөө кылган болсо Алла Таалам 10 күнөөнүн жазасын бербейт ага. Ал эми кафирларга Аллах субхана ва таала юзааф лахул азаб. Азапты эсе-эсе кылып көбөйтүп берет. Демек бул болуп аткан окуялар үстүндөгү аяттар экен, кафирларга айтылган аяттар, кафирларга түшкөн. Юзааф лахул азабу яумал кыяма. Кыямат күнү болсо, аларга эсе-эсе кылып Алла Таалам азапты көбөйтүп берет. Ва яхлуду фихи мухана. Жана ал жерде ал кор болгон абалда түбөлүккө калат. Бул дагы түбөлүккө калуу азапта кафирлардын сыпаты. Мусулман кабырда азап жаханнамда алиязубилла, Алла баары сактасын, түбөлүккө калбайт. Мусулман да тозокко түшөт. Алла сактасын баарыбызды. Кафир да түшөт. Экөөнүн айырмасы бар туугандар. Кафир күфүр кылган себептүү ал азабы да чексиз болот, түбөлүккө калат. Мусулман күнөө кылган себептүү күнөөсүнөн жууп тазалап Алла Таалам кайра чыгарат. Ага үстүнө азап кошпойт, түбөлүккө калбайт, вактылуу кирип кайра чыгат. Бирок Алла сактасын. Алиязубилла, ал жердеги азапты эч ким тасаввур кыла албайт. Эч ким тасаввур кыла албайт. Бул дүйнөдөгү кичинекей азапка чыдабайбыз биз. Туурабы? Парга барып бир отурсаңар, бир 5 мүнөткө ысык жерге. Ошого чыдабайбыз. Ал жерде алиязубилла, Алла сактасын. Анан канча градус болот, канча болот, бир күн эле биздин 1000 жылдан көп болот. Аллах баарын сактасын. Ошон үчүн жаханнам оңой нерсе эмес. Оңой нерсе эмес. Юзааф лахул азабу яумал кыяма. Жана аларга азап эсе-эсе кылып көбөйтүп берилет кыямат күнү. Ва яхлуду фихи мухана. Жана алар ошол жаханнамда түбөлүккө кор болгон абалда калат деди. Түбөлүккө кор болгон абалда калат деди. Бул эми ошол адам өлтүргөндүн, зына кылгандын, ширк кылгандын эмнеси экен? Азабы, жазасы. Ал эми адам өлтүрүү боюнча Аллах субхана ва таала чоң күнөө экендигини Кур'ан-ы Керимде башка аяттарда баяндайт. Аузубиллахи минеш шайтанир раджим. Мен катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арз факааннама катала ан-наса жамиа. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض.
Kim adamdı eş bir sebepsiz öldürgen bolsa, жердин бетинде бузукулук кылбаса деле öldürgen bolsa, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Al adamdardын baарын öldürgen менен барабар дейт. Bir adamды öldürgen, adamdardын баарыны öldürgen менен барабар. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kim bir adamdын жанын сактап калса, ал бардык адам затынын жанын сактап калган менен барабар дейт. Бул Кур'ан-ы Керимде Аллах Таалам ушунду баяндайт. Анда башка жерде баягы Хабил менен Кабил, Адам алейхисаламдын баласы, эки баласы болот. Кабил, Хабил. Хабил, Кабил, Хабилди өлтүрөт. Ошол жердеги аятта Алла Таала айтат: Ауzu billahi mineşşeytanirracim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. İnni akhafullah rabbal alamin. Eğer sen meni öldürgönü maga kol götürsöң, men seni öldürgөнгө sana kol salbaymın, kol götürбеймин. İnni akhafullah rabbal alamin. Men rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'aladan korkamın. Düşünüңөрбү? Ошон үчүн бул адам өлтүрүү деген нерсе эң чоң күнөө. Андан сырткары Аллах subhanahu wa ta'ala дагы бир жерде аятта мынтип айтат. Мында окуп берейин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Бул Кур'андагы эң чоң балдар, эң каттуу аят ушул аят. Адамды, мусулманды атайлап өлтүргөнгө Алла Таала 5 жаза айткан. Кур'ан-ы Керимдеги эң оор аяттардын бирөөсү. Эң оор аят балдар ушул кимге айтылган? Адам өлтүрүү боюнча айтылган. Кур'анда айтып атат: "Вамай яктул муъминан мутааммидан." Вамай яктул муъминан мутааммидан. Ким атайлап бир мусулманды өлтүрсө, фажазауху жаханнам. Биринчиси, анын жазасы жаханнам, дозок. Халидан фиха. Экинчиси, ал жерде түбөлүккө калат. Ва газибаллаху алейх. Алланын ага ачуусу келет. Кары келет. Ва лаанаху. Алланын каргышы болот. Ва аадда лаху азабан азима. Андан сырткары дагы көптөгөн азапты Аллах дайындап койгон. Демек, ислам дини адамзатын ушунтип коргойт. Аллахым өзү жараткан бендесин ушунтип коргойт. Башка эч бир мыйзамда мындай каралган эмес. Бир гана биздин ислам динибизде ушундай каралган. Ошон үчүн ислам дини адамды аябай коргойт. Адамдын кадыр баркы, абырою, нафсы Алланын астында эң кымбат нерсе. Ким атайлап бир мусулманды өлтүргөн болсо, карагыла, кайра окуп берейин. Ва май яктул муъминан мутааммидан. Атайлап мусулманды өлтүрсө, фажазауху жаханнам. Жаханнам анын барган жери. Халидан фиха. Түбөлүккө калат. Ва газибаллаху алейх. Алланын каргышы болот. Ва лаанаху. Алланын азабы болот, Алланын каргышы болот. Ва аадда лаху азабан азима. Алла алиязу билlah, андан сырткары дагы Алла Таалам көптөгөн азаптарды даярдап койгон дейт. Демек, адам өлтүрүү эң чоң күнөө, ширктен кийинки чоң күнөө. Андан кийинки аяттын уландысында илля мен таба ва амана ва амила салиха фа улаика юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat ва каналлаху гафурар рахима дейт. Ал эми ким тооба кылса, жана иман келтирсе, жана жакшы амалдарды кылса, мына ушулардын Алла Таалам жамандыктарыны жакшылыкка айлантырып берет. Ва каналлаху гафурар рахима. Алла Таалам кечиримдүү боорукер. Алла Таалам кечиримдүү боорукер. Андан кийинки аяттагы ва ман таба ва амила салихан фа иннаху ятубу илаллахи матаба. Өкө мазмуну окшош эле. Жана ким тооба кылса, жакшы амал кылса, албетте ал чындыгында Алла Таалага чындыгында ихлас менен тооба кылган болот деген аят. Бул аяттын түшүнүгү балдар илля мен таба ва амана ва амила салиха. Түшүнүү себебин уламалар айтат. Ушул алдыңкы аяттар түшкөндө Алла Таалам ширк кылганды кечирбейт, адам өлтүргөндү кечирбейт, зына кылганды кечирбейт, аларга эсе кылып азапты берет, кыяматта түбөлүккө калат, кор болот деген угуп, кээ бир сахабалар бизге эми иман келтиргенге жол жок экен деп ойлонуп калган. Ал убакта мусулман эмес эле айткан, биз ширк кылдык,
Biz adam öldürdük, biz zina kıldık. Emin bizge hiçbir jol jok eken, biz uşuntu ve muşun menen ketedikemiz, jahannamda köyötkemizi oylanıp kalgan. Oşol uçurda Allah subhanahu wa ta'ala illa men tabe ve amana ve amila degan ayat düşürgөн. Jok, siler ant oylap ogula. Azır dele mümkünçülük bar. Kim toba kılsa, iman keltirse, жақсы amal kılsa, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah Taalam bulardın jaman amallarını жақсылыкка özgörtüp koyot degen ayat düşürgön. Oşolordun arasında balдар Vahşi ibn Harb da bolgon. Vahşi ibn Harb bul Peygamberimizin amekisi avası Hazret Hamza radıyallahu anh şahit kılgan. Seyyid-i Şuhada Hamza radıyallahu anh şahit kılgan adam bolot. Biroq ne bolot? Yüreginde tinçligi jok. Men adam öldürdüm, bolgonda sahabany öldürdüm dep kıjalat bolup, oşolordun arasında uşul da bolot. Uşunday kıjalat bolup iman keltireyin dep atkan adamlarga Allah subhanahu wa taala jol körsetip, alarga da mümkünçülük bar ekenini belgilep, uşul ayatda illa men tabe ve amana degen. Alemi kim toba kılsa, oşo kılgan işine ökünse, kayra kılbaymın dese, ve amana iman keltirse, Allah Taalam alarındagı jamanlıklarını, jasagan jamanlıklarını жақсылыкка aylandırıp berет деген ayat düşkөн. Anan bular uşunu alıp sүйүнгөн. Biroq kebirler aytkan bul şart öte kıyın degen. İnnehu la şartun azim. Toba kıl, iman keltir, жақсы amal kıl. Anan Allah Taalam жақсылык berет dep atat. Bu şart kıyın eken. Bizge Allah Taalam jеңилирээк ayat berse жақсы болот дегендей үмүт кылышкан. Анан Allah Taalam экинчи ayat düşürgөн. Al ayat İnnallaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. İnnallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Taalam şirkti keçirбейт. Şirkten başka bardık günöөнү keçiret limen yasha. Kimge kalasa. Düşünüңөрбү? Uşul ayat düşkөндө алар ойлонуp туруп дагы айткан бул деле кыйын деген. Себеби limen yasha kimge kalasa. Bizi kaladыбы, keçirdиби, keçirбейби biz bilbeybiz. Hiç kim bilbeydi. Şirkten toba kıldık, biroq Allah keçirir, keçirбейби bilbeybiz degende Allah subhanahu wa taala 3. ayat düşürgön. Allah Taalam 3. ayat düşürgön. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Subhanallah. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. Aytkın men bendelerime, özlerinin canıga zulüm kılgan bendelerime aytkın la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidini üzbegüle. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah Taalam günahların barını geçiret degen. Anan sahabalar külüp, başkalar iman keltirip oldu. Allah Taalam bizge jеңилдик berdi dep sүйүнгөн. Düşünüңөрбү? Demek eç kaçan adam balası ümidini üzbeş gerek. Ümitsüz şeytan. Kançalık günah kılsan dagın, toba kılsan, iman keltirsen, жақсы amal kılsan, gelsen Allah subhanahu wa taala jamanlıklarının barını juup, жақсылыктарды berет. Sahabalar oşon üçün kıynalgandan ne kıldı? Müşrikler oşol vakta müşrik ete musulman emes ele. Biroq imanın nurunu seze başlaganda, Allah'dan soraganda Allah subhanahu wa taala etap menen ne kıldı? Akırın ayatları düşürüp büt barına jol açtı. Oşon üçün men ömürüm jamanlıkta öttü, adam öldürdüm, kumar oynadым, arak içtim, zina kıldım, jamanlıktın barını kıldım. Meni Kuday meni keçirбейт деген түшүнүк болбош керек. Çın жүрөктөн ihlas menen toba kılsan bir tamcı jetet. Bir tamcı dagın Kudaydan korkup çıkkan bolsa ilap. İnşallah Allah Taala oşol sebepli seni keçirişi mümkün. Allah'dan ümit üzbeş gerek. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru zunuba cemi'a. Allah Taalam günahların barını geçiret degen. Demek keçirүүчү zat Allah Taala. Em ayatı karasaňar illa men tabe ve amana. Oşolarga aytты, jok, siler oylogondoy emes. Kim toba kılsa, kılgan işine ökünse, oşol işten kaytkan bolsa, ve amana iman keltirse, ve amila salihan, ve amila amelen salihan. Jana жақсы amallar kılgan bolsa, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat degendi mufassirinler iki tafsir kılışat.
Алардын жаман кылган амалдар, жамандык кылган амалдар, жаман амалдарыны жакшылыкка Алла Таала алмаштырып берет, өзгөртүп коет деген аят. Мунун манасыны уламалар айтат. Бир манасы тафсири улаика юбаддилуллаху сайyiatihim hasanat. Birinci tafsir Allah Taala alарды эми birinci küfür kılganında küfüre de İslam'a tawfik beret. Münafık bolsa ihlas nasip kılat. İmandan, küfürden, şirkten imanга alıp kelet. Murda cehenneme gede turgan bolsa эми аны эмне кылат? Бейиши кылат. İman menen Allah Taala toora жол менен ага бейиш насip кылат деген tafsirler айтат. Алар кылган амалдарыны, жаман амалдарыны жакшылыкка буруп коет, бүт жакшы амалдарды аткарат деген сөздү айтышат. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Алардын жамандыктарыны Аллах Таала эмне кылат дейт? Жакшылыкка буруп коет деген биринчи аят, биринчи tafsiri. Экинчи tafsiri, бул дагы көпчөгөн муфассириндердин кабылы. Бул ошол кылган жаман күнөөлөрүн дагы Аллах Таала сооп иштерге айлантырып коет. Жаман кылган күнөөлөрүнүн дагы бүт баарыны Аллах Субханаху ва Таала сооп ишине айлантырып коет дейт. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Hadiste gelet, beyişten ahırı çıkan adamda Allah Taala çakırat deydi. Dozoktan ahırı çıkan adamda çakırıp beyişe gidip tutkanda Allah Taala çakırat eken dagы surayt. Sen mындай kıldыңбы, мындай kıldыңбы, мындай kıldыңбы деп aba dep etiraf kılat. Günöөлөрүн baarын etiraf kılat. Allah Taala aytat, bunun günöөлөрүн baardыгынын ордуна сооп жазгыла, сооп бергиле дейт. Ошондо пенде айтат экен, ya Allah, benim dagы bir günөөм бар эди. Sen айтпай калдың. Буга чейин дагы мына күнөөм бар эди, мына günөөм бар эди. Сен сурабай калдың дейт экен. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem külöt sallallahu aleyhi ve sellem. Uşunday kılat. Bu hadisten de bilinет. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat degen bir manası. Çınığı ihlas menen iman keltirip amal kılgan bolsa Allah Subhanahu wa Taala ötkön kılgan günöөлөрүнүн бардыгını сооп кылып кайтарып берет. Ошон үчүн кээ бир дуаларда, жаназа дуаларда дагы ya Allah, bunun kılgan жамандыктарынын бардыгын дагы жакшылык кылып, сооп айлантырып, сооп кылып бергин деген дуа кылынат. Түшүнүңөрбү? Демек, Allah Taala kadir zat. Allah'dan ümitti üzbeş gerek. Allah Taala ошого айтпайт, illa men taba ve amana. Tawba kılsa ve amana, iman keltirgende el ihslam yahdimu ma kana qablah. Aldığın günöөлөрүн бардыгын өчүрүп салат. Ve amila amalan saliha, жакшы амал кылган болсо, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Muna uşulardын жамандыктарын Allah Taala жакшылыкка өзгөртүп коет деп айткан. Ошон үчүн hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ittabi'il sayyi'atal hasana. Ittabi'il sayyi'atal hasana. Жамандыктын артынан жакшылык кылгын, yamhuha, өчүрүп салат деген. Bir günөө болуп калды, байкабасаң, билбесең күнөө кылып калдың, артынан дароо не кыл? Жакшы амал кыл. Сооп иш кыл. Ошол сооп иш аны жуу берет. Ушул аяттын негизинде. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Ve kanallahu gafuran rahima. Albatta Allah Taala kechirimdүү, bareket, merimdүү. Ve men taba ve amila salihan. Jana kim tawba kılsa, jакшы amal kılsa, fe innehu yetubu ilallahi metaba. Al çın ihlas menen Allah'a tawba kılgan bolat. Çın ihlas menen Allah'a tawba kılat. Kebir ulamalar uşul birinci ayat, 70. ayat ökөөдөн tawba üçün kelgen üçün ökөө takit degen. Aldığın ayat menen keyin ayat birbiriga takit degen. Sebep aldığın ayatta dagı illa men taba ve amana ve amila saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ve kana Allahu gafurur rahim. Keyin ayatta da ve men taba ve amila salihan degen. Oşon üçün takit üçün keldi ökөөdөн berile manada deyt. Ekinci bir cemaat mufassirinlerden bular aytat ve men taba ve amila salihan, bul takit emes deyt. Bul takit emes. Bul özünçe ayat. Birinci düşkön ayat kafirlarga düşkön deydi. İkinci düşkön ayat musulmanlarga düşkön deydi. Sebebi birinci ayatta illa men taba ve amana degen jeri var. Kim tawba kılsa iman keltirse dep. Ошон үчүн бул kafirlarda, küfür doğrunda günөө kılıp keyin kaytkanlarga aytılgan ayat deydi. Ve men taba ve amila salihan degende bu yerde iman jok. Ошон үчүн bul musulmanlarga da aytılат. Demek kafirlarga kanday bolsa musulmanlarga da ошондой. Musulman dagın bilbestен, şaytanга azgırılıp, nafsına küçü jetbestен uşul günöөлөрүн kılgan bolsa,
çın ihlas menen Allah'a kaytkan bolsa, Allah Taala anın dagı günösünü keçiret. İlla ve men taba ve amila saliha, kim toba kılsa, jakşı amal kılsa, fe innehu yetubu ilallahi mataba, al çыныğı Allah Taalaga rucu kılgan bolup eseptilet dedi. Demek toba degen söz bir gana tili menen aytıp koyup emes, tili menen aytkandan aytıp ele ne kılış gerek? Daru işke açırış gerek. Oşo günöөнүн baарын toktotup, jakşı amallarga ötüş gerek. Mına uşul tobanın kabul bolgonun belgisi bolot. Tiling menen astagfirullah, astagfirullah, atubu ileyh dei berseň, birok oşol эле ишти кыла берсеň al toba emes. Toba kılgandan keyin tobanın şartları toluk tabılış gerek. Tiling menen toba kıldың, yürek menen ökündүң. Üçüncüsü ne kılışın gerek? Oşol amaldan çıkıp ketişin gerek. Oşol amaldan çıkıp ketişin gerek. Demek kafirlarga dagın, musulmanlarga dagın Allah'ın rahmat eşigi açık. Al eşik neken? Toba eşigi. Kim toba kılsa, toba kılgan sayın Allah'a jakınday beret, jakınday beret, jakınday beret. Allah Taala'nın bardyk günölördü keçiret. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allahümme teqabbel minna inneke entes semî'ul alîm ve tub aleyna ve ente et-tevvâbur rahîm. Rahmetike ya erhamer rahîmin.